Tama be bon. Adin may on file ka nomination mo. Dua ibu tulog dong. Adin ka jingwas file ya ka nomination. Semua cibun ya, bah cibun ki perlok parajor ki balayawan bani kesan ya. Nakermen bah ngiyak cikumat bah pendak kertong ke pengladan. Kata bah nikong ke bagi omdi hak konstitusi juga cibun ni kini ki badi nang PPL kami. Bah cibun beliau bani sekolah ya. Tinggi kuah benwara cara education. Kalau dia lupa kan hak dan lupa kasihan ajar tendai. Ya bayar dia begini scholarship scheme ini naruh kuah bangin penbek kom niat di scholarship nambah kanamdan kita ka jingdu nong ikna but kanamdan kita ka jingdu jingkem akbede scholarship but kita bangin ketiau yaki nong bela yaki kena samlaru kumbangi kumala ong si ong nakoi course ko ni baka sarkar jong kani ka jalla ni bunsin ni ka pulukai ka visa kita masa di kumbangi chips nam kat saukro tingka pulukai ha kita masa Kaya tu kat saukro ikwa ban penkalan ban long kalat ai kam ai jami kena samla baladang ile kunta kumbakat arspa adu kat sauspa kena samla ila ban ai kam ai jam ha ketulap ke ba spo wajah tingka si benai di gasti tini menta kadan kam ba ia ki kena samla pertemuan sektor kena samla hi kilong kata kesur lebenta jong urang ba lebenta jong ki generation du ban sabut crunch pangga BBP ni dan hari ni BBP ki babun hi kita video ki badan ka jingkat klik abang ni ong ka jingkat klik abang ni kong kalong ki imlang salang nang ta de kalong na benta khasi bat ka balai kalong na benta ubriu para ubriu ni de ki no hikai kumnang ade no hikai abang ale pan hikai hapo kelas ngam mo hikai tang yu khasi de nga hikai bomde khasi ru hikai ya baru kat ki badan hartu ka kelas bang asim ya kata konstituensi jungiru kalong kum kata ka kelas hika bang ai jing hikai barabang hikai kini ki kena ngakwa ban hikai bat ni ki kena kimbet kin biang ha kata karukam ka ba kidehi kin menong tingi ko aban empower ya ki ni ki kena bakum juru ha ni konstituensi jungi ladang idon bakana kata ka bangi ong ba ladon ka jing khlek khao mo jing khlek lang e Hadai kumbang ong hatus ni hanong mensong kabang ong dekat hindiru ngong ba kitu ki baladon bat ni nadu mensua nadu san pausis pasnam yakin ni haban recognize memang kitu ki contribute ya ka GDP hadai ya kini ki bawan nabar nin omsa kan bangin rum ya kataru ngalam krenchai dak fin hindi nabar ba ladai ki wan kini ki illegal immigrants ki bawan next sa kumangin on na Bangladesh e mo basuan mencubu hai sulang tu ngongi ndai tang mangi ki bayap ndai tang khasi bayap ndai kitu ki indigenous non khasi ru ki belasang ni bomdon snong CCSA makiru kiap ka business yang baru anu kayap dihanta kanong rum bangiyeng ba ladang iyeng ba kana nakano konstituensi ngasyem bikum ka classroom aba nga persyang banwanra ka jingkai ka babhatam na benda kena hapo jong kelas bat habaya dei ba konstituensi nga kwa banwanra ka jingkiu ka babhatam na benta jong baro namara kum kani ka free education ka bangiyong ka balaay ka government of India kam di ka free education tang na bentaw khasi dekat dei na bentaw non khasi eru ba ka dei na bentaw baro kini kena ibam yo lat banit school crunch pangga BBP ni dan hari ni BBP ki babun hi kita video ki badan ka jingkat klik abang ni ong ka jingkat klik abang ni kong kalong ki imlang salang nang ta de kalong na benta khasi bat ka balai kalong na benta ubriu para ubriu ni de ki no hikai kumnang ade no hikai abang ale pan hikai hapo kelas ngam mo hikai tang yu khasi de nga hikai bomde khasi ru hikai ya baru kat ki badan hartu ka kelas bang asim ya kata konstituensi jungiru kalong kum kata ka kelas hika bang ai jing hikai barabang hikai kini ki kena ngakwa ban hikai bat ni ki kena kimbet kin biang ha kata karukam ka ba kidehi kin menong tingi ko aban empower ya ki ni ki kena bakum juru ha ni konstituensi jungi ladang idon bakana kata ka bangi ong ba ladon ka jing khlek khao mo jing khlek lang e hadai kumbang ong hatus ni hanong mensong kabang ong dekat hindiru ngong ba kitu ki baladon bat ni nadu mensua nadu san pausis pasnam
Yakin haban recognize nomor itu contribute ya ke GDP. Anda ya kini kibawan nabar nin ausya kan bangin rum. Ya kataru ngala krensyai dak fin hindi. Nabar ba ada kiwan kini ki illegal immigrants. Kibawan next sa kumangin on na Bangladesh mo basuan mensubuhai sulang tu. Ngangi ndai tang mangi kibayap, ndai tang kasi bayap ndai kitu ki indigenous non kasiru ki belasan ni bomdon sunong CCSA makiru kiap. Ka business yang baru anu kayap. Dihantar kanong rum bangiyeng ba. Ladang iyeng ba kana nakanu constituency ngasyam bikum ka classroom aba nga persyang banwanra kajing kai ka babahatam na benda kena apo jong kelas bat habay day ba constituency nga kwa banwanra kajing ka jingkiu ka babahatam na benta jong baro namara kum kani ka free education ka bangiyong ka balaay ka government of India kam di ka free education tang na bentaw kasi de ka day na bentaw non kasi eru ba ka day na bentaw baro kini kena ibamyo lad manit school ba buro mi bahak ba ila di tahu sitting MLA mentala apusan senang handai kum kena samla banantay na ka constituency jungi ngisngo ba kidang don sibun tuli ki jingduna kiba empat kibangila banle khamha kumbang aw ningkong hati constituency jungi ki babun kidai ki kena ki beduk handai kata free education dan implement Arkusan senam lala ban implement nya kata lada kwa lala ban lek sa Delhi menta Delhi ru kadi ka BJP ka basang sinsha lala ti ba ban yikran ba ki ay banonra em menta ladang yikran kena samla ki babun kena samla ki long unemployed ay amdan gini skill training program ay hangtay menta ladang ipet ang gini bata tiles bata wallpaper ero kibun kibang hapan ra nang tina gohti bawan ra na gohti usim 10,000 8,000 Diladang ila don gini kena bangi pa gini skill training program gini kena jungi kila yo kami tem tu mentala dang ipai constituency jungi ru kadai ka constituency jingsha kadai ka baru spatam ladang ipai ha ka market bat karoi kapar menta ka new Shillong ka dan ha constituency jungi hindrai hadu menta ngimi pada ba menu na kita ki rangba kintap kita ki kena ba ai training ki bakinla kin mentrai hai kita ki bata wallpaper ki balik ceiling lights balik ikni ki mau marble balik ki tiles pakunta tatar ki office sarkar ki mi sibun hang ti tangba kinong trai bre ki bana ka constituency jungi hi indon namar ki kim palong skill tingi pa ikni empower kan ikni kinong belar ka constituency jungi kumno bakinla cerita ki skill training program kita ki wei hai kini ki aku san senam kumang si ong ipi ka pentorong kra ru kadai kata konstituensi ka ban jenjar umtam hadu mentang kata ya kini ka dan ikini ki tolong dan ipet ki babun tam ki tolong ki dan ha pentorong kra konstituensi dan ikan itu nong song sandu kli ki tolong ki dan ha pentor ki dan ha siap ki dan alang kerding ki dan ha mopat ki dan handai hadu mentang pantap ita ka Greater Shillong Water Supply nadu ka senam ka kendai spa nyopo hajingsha ya kini ki initiative kadai nati na konstituensi jungi kata ka plan kala simpor lai posnam man pendap ya kata ka plan ladap kata ka plan haki 2000 la de man penyat ya kata ka plan cekmat dai hadu mentang impadi kata Greater Shillong Water Supply mentang lawan sakani ka JJM Jal Jeevan Mission ladap pli ladap odribon tama hadu mentang impadi kini ki pipe ki badan ini konstituensi jungi ladap tung laduk menu handai hadu mentang inang jenjar ti ngingi kwa bangin onra ngin tap no ikini ki kena ikini ki tolong ngin danno ngin protect ki ngin snatop bat ngin sa supply haka konstituensi jungi banang kata ngi don kami kinong try kini kinong try ru nginyo na kani konstituensi jungi kan ngila ban plilat ban aikam aijam ya kini kena ru na kani konstituensi jungi haba ya kren spang bapisa badon bat ngi ya cikumat ngi try lang bat ngin wanra kajing kala naman tagi kun ki jungki bat ru naman ta ke unang salang hi boro nasutra ba pikili kata ajing kli mo namar ba ki kidan gini gibreu kibala pensapriang ikini ki khana lamler kiba hana bangadon hakaliang jong BJP ngan pensai pi ngang ade uai nikong ade nohikai baar ngade moderator hang tia Durasan Kendra Shillong balai ngade announcer ha All India Radio Shillong bat basau ngade uni freelance uba host issues mentang la host issues baro kaleng saudong jong kanika state Meghalaya mde tang ha Shillong sa Juwai sa Bhoi sa Garurung lapoi menta ngalet penhost kini issue ngaladap ya khub lekti bat baro kibreu hadap si sondor bat baro kini ki politician kat sabadon gijaka kamut banga ngadon kidur banga sondor ba konrat kamut ong adon ba konrat
ngadan kidur mengasyan bu ba Kerman, kemung ngadan bu UDP, ngadan kidur besyan bu ba George, kemung ngadan bu TMC, ngadan lu kini kidur, bat lada pipet ikini kibreu, ngate bro menu kini kini kibreu, ki balasna ye kini kidur ki balashim ye kini ki video emta, kabak ham thamula kalong kumne, hapor bangalet sesila. Setiap ngalet men-share ya kanika BJP setiap. Atau kopor macam senam kendai ko benai ni dang yaki ang ni. Tiaba wan president vice president jong BJP ngakali ya kini ki nohi kai ngong ngalet na nailet. Kyong kilet sapen sngau sunan ya kita jingke jungi. Namar ngidong dan hani surok. Ngalet setiap. Apor ngalet setiap. Davi pet hakato kaduru bang acheram kumune batho BJP ngamdan. Ki ayang ki ong sim phong une haba piche de kani program ngoi ki nga wan hangni bantre ya kam jong lajong nga de hus borok ki program nga kamwan hangni bandung BJP bat ngoi ki lada pi penbo de nga bandeng kumune nga lit pai no sisulong nganum che de kani program ki ong totom lelai ki ong suche bi tangga program la biang lada pi pet hakto bang ayeng hantu stage nga yeng klam deng une jong BJP balada pipet yang ketua program baru kideng yung komunia jong BJP dengar khamdeng mentang ngadeng uni jong VPP sakaway kadur kabaar kabakipen mi kadai hang ni hakmat jong sekretariat nganang pong ya kaplakot hak tu kapor kiwan kini ki kadang kajinyalang jong kini ki TMC eru hang ni abawan sekretari national secretary untuk Banerjee uwan sini baru kiwan ngaku boleh kiti mukul buat Pak Jemino, buat Kong Amperin, buat Manuel Badwar, buat Charles Marngar, buat Charles Pungrup, buat baru ki politician landu nagaru hel sukiwan. Hapor bang aku blekti buat bahek kini ki media ki leyu ki ring na bang aku blekti buat bahek. Buat menta kidan kini ki badai nganum ong nakanu ka parti. Ki lihat pen screenshot ya katu kabadai na kanika video jong uri khasi bat kinsa penmi la dapat yang tu judan mau ta bayu kublekti penyekran kam hakmat surok ndai tang hakmat surok hakmat jong sekretariat kini kidai ki tang ki but man pen tho bria ki but ba ban pen ong ba ong ade jong ubreu jong BJP ade jong tau ta handrai am lada pipet ye ki jingkren jong sapet hakani ka YouTube channel jong de na kani ka daw bang penmi suno ye ka YouTube channel jong bang upload kini ki jingkren jong hang ni YouTube channel hang to YouTube channel pin UI syai ba hadu katno nga keren pen syai kini ki pisah ki bawan bat katno ke pisah klam penon kam bat ha kini ki channel jongaru kini banga keren syaru daka hindi ru nga keren ngapen smuthu ye kini para non tribal ru kibadan ha ko konstituensi jungi ba hadu katno ngi sya nyon ban kum kita kinong snong jong ka pentor umkra konstituensi bat ha kata kanong rem ngaya chakmat bat kum mangiong kini ki kimdai ki jing penduk mensim ndai ki jing yo mensim namar ladang ipet ningkong ladang keren yu shooting amali mentala arpusan senam ladang ong lada de ba la trei kam bhai engam dan kam te banmi ladang ikren sai kiwi ki kini kiwi ki candidate ki bawan mentala ladang ikren ye uni wave candidate menta yang suan namo sendram mar sendram namo sendram don by election charanikor la le charanikor menta ram sana ranikor wan sa satisa pentor umkra konstituensi jungi daga besyayan keren ti habangi iba ka kata ka jingut kata ditang kata ka opportunistic mindset jong ubreu bai na badan kata ka lat banjob wan la kawan yeng la kayeng bak ngendai banga ngadon ka belong against jong une against ba hekne against kiwe rumo ngamdon against andre ka nongrem ka bangayeng kolong kumni kan Lalu kibam kit kia bomwanda development kaimlang salang kayap baladang idon kibreu ki balong opportunistic kiba sim gabu ya kata ka jinglong jung kibreu kiba kim sumutuna chu ya yu kitaru kin sim gabu hi dalajab bah kata ka nongrem bang aku jingmut bang niang hi kani ka election minyakun ku mangyakun ya kutuga jingiki jung kinoi kai bat minyakun hadu pejok hadu bandakut ikan la kibreu ki pen thop ria nga la ki briu ki kren kum num nu nga ong ha ki jing yalang rung la ong na du ningkong nga la pen kre yala di na menta ki jing pen thop ria ki balai projat ndre nga bu ka jing kali ya ki briu
Kita gi berpentok beria nga, kita gi bersmutanat ban share ban kini. Ya kini ki video bat kini ki dur ki ba lamler. Hatu. Lasha hadian habut lada ki kun ki ti jong pi. Kim yo kam yo jam. Ki syong hayeng. Ki yo depression. Penong kum noi la dia. Oh, ngala bakla berpentok beria tu kena. Lada pia cerum ceneng jong konstituensi. PE bagi dang bun kini ki kena ki badai bandan hoskul kimio ban late school hinong kum noi la dia oh ladi benung pentok dia itu kena mentai ki ong yang au kena baru ki ong bang ngadang dei tong kena gat sebayat henry lada pidi kristan balada pipet ya ka bible ru ka bible ka ong kum no sya ba pilek pai sya ka hima ki beneng pidi benlong kum kena telada ki brio ki ong bang ngadang kena bang dei tong kena kata ngasim kum ko compliment kamumut ba ngadang khut namar ba haga bible ko ang bala syaba pinyo ban lit pai sa hima jong kibneng hide ban long kum kuna ti hakani kanong rem ngayeng bat nganyai yang hadu bekut jong kani ka election bat ngakermen banginyo e ka jingjok namar ba lada ngam jok kini kibril ki babun ki ba kersya ni nga kini kibril ki ba wan na kilong yeng ki beduk kibril ki ba kersya ni nga ki bun ki ba wan na kilong yeng beduk bat ngayale na benta ki kun ki ti jungki ngayale na benta ka yeng kasam jungki menta ki dan kini ki skim ban sna yeng beduk ru silak san pawajar tingka ngayat na du nang ni na basdang jong kani ka konstituensi jungi syadu bekut jong konstituensi syadu sti selingkin mopat bat sti se sauliru empat dan koweru kayeng banyo kani ka skim ban sna yeng beduk silak san pawajar tingka habas sti kiwi konstituensi kidang yo kani ka pentorong krak kampate kani ka urban konstituensi kadang de rural konstituensi namar wa ya kanong song nang song village maupat village bai kiwi dang village kampate ka rural area atau kampate ka urban area ti balai ke nyimyo ikini de namar ba kini ki badan hasuki kini ki bala syong ha ni ka suki minta las aj ha ni ka suki kim ket khia dan menta upai ba kim ket khia sisen bekila ayo syong tu ki syong bet hadu dala janpoi ni por election syuaban election kisdang meniat surum ceneng kisdang menterikam kisdang balik kini kita te kata ka MLA scheme ka bawan sansnem balikin penterikam kemut uniu bri ho konstituensi ladau di bapang sansnem umyo pang ru pang tang suak election uniu bri badan kikun kiki balik school sansnem kita kikun kiki balik school tang suak election kini kibri kibadok berjenjar sansnem mendok menjenjar remi ngayeng bat ha tanganong rem ngakwa banwan rak ka jingkala ye kibriu bat ya kini kinong yalamru balada pidei sisa kita kibriu ki ba it ya ke emlang salang pidei sisa kita kibriu ba it ya ke jat beriu ba pidei sisa kita kibriu badan kita ka jingket clear pimde ba pinwan ba pinmi tang sisen sansnem bat pidei ban airu ya kita ka receipt katno pila pelut na kata ka amni scheme ai da ka receipt minta ka receipt rum dan minta ladang ipet gigi partiru fokus scheme minta ya kani fokus la panan kam kum ke ban ai sana ban ai minmit kat badan ki konstituensi lanya ka fokus ru kadon sa kani ka yes Meghalaya kani ka yes Meghalaya kadi ban ai tang na minta gini self help group henry ya kani yes Meghalaya minta la syupalat pathar syah bakan wan kani model code of conduct hingi hilaban liwat halor kita ru tim manukin ba apply kita kumnukin kiya bat sa kawai ladangi ay kani ka inquiry hadin kini kibriu ki balayo e kini ki scheme ba fair hatu ki dan hok shisha bani kita scheme ba fair ne dei basu shim menta si kibriu ki sulit ni ay ka bank account emta kan sapa kan ni bisa nang ta hatu kita kibriu ba pli ki bayo kitip mo kata ka pisa buwan kadai kumno hatu hap ban return ne kumno la yo lesi kadi tangka scheme kadi tangka loan basan hajar ringga bat pihak ban lasai hadian habut pihak ban return bat ke interest pila tip syai mo kata ba pihak ban kini gibreu ha ka pentorong kra konstituensi haba pilet habut walit habut tang na mentai la di simet walit habut tang na menta ba pi ong bangala don ngala sai hang ni ngala yo kam hang ni hang ta wat let habut tang na ba nam benta pinong ong layo kini gikam kontrak e bangin tre hang ning tai walit habut ba pinong ba ngan sayo na uniu breu ba lada ujop uniu ta
What le tebut naman ta kata. Tebut naman ta ki kun kifti jungpi. Naman ta ka lawai ki kun kifti jungpi. Namara ha ka nongrim ka bangayeng hi. Ka nongrim ka bangayeng kolong ba kibriu ki badan ha ka liang persya ne ki badan bat nga. Ni nyatre bit naman ta jong baro kibriu konstituensi, intre naman ta ki kun kifti jungki, bang intre naman ta ka lawai ki kun kifti jungki. Bat ngin ai punishment kuman syo ngin ai punishment ye ki kun jung gitu gibreu kibam vote naman ta jonga subu ladang a job ngan ai punishment naman ta ki kun jung gitu ki baklam vote yanga balai namar banganga di no hikai ka kamram jong no hikai ka long bang ngin wanra ka jingha naman ta jong baro salonsar mdei naman ta jong kita ki section dai lada kili gini gibreu konstituensi jungi pinsungu tu syai ba tang gitu ki bakarsan do yap do em ya kini kita gini ki bayo jing mentoy ndai ki wei ki bun beduk de na kata kada ha ka konstituensi jungi pensiam ba ubaruspa unang ruspa ubaduk unang duk bat ha kata ka nong rem ngin pen kalano sindon si sindon ya kan pen thorum pra konstituensi pulai sibul